tangi ana taku ngākau ki taku tuahini a Dolly. Ko ia te tihi o te tokotoru e waiatana. Ko ia te kaitata ki wahine tuatahi. No konei ano oki, no te pāneo kai waiki, no ngā paerangi, no pariaka ano oki. E tangi ana ki a rātou katoa, kia pāpā. Toko uetu, toko waru rānei o rātou ko mene atu rā ki te pō. Tēnei wā i tēnei. 97, Whanganui War Memorial Hall. We were the last to stand. And first time in, you know, it was such a special moment to be able to get up and share that waiata with the world around that connection with our maunga. I te tau 1995 i pahu te tupuna a Matua Te Mana. Me kira i toro atu anō rā ngā ua o te tupuna. Me kira kia toro atu anō rā tōna koro ai. Ia e takoto ake i te puku o te ika. He mea Māori tēnā ki a mātou e noho ana i ona rekereke. E tino, e tō upai ake anō tēnā ki a Matua Te Mana. Tō mātou ake kōrero ko ia te tuatai o ngā maunga ki mātou. Nō reira, ka tika nā taku pāpā, te ana tupa, te waiata, Matua Te Mana. Kia waka nui ake, kia wanga i ake anō rā, tō mātou ononga, ki te tupua, ki te atua. Anō rā, ko Ruaumoko, kei roto i te kōpū, o Papatuanuku. Nō reira, ko te waiata tēnā, e waka nui ake, tō tātou tupuna. Nāna no oki i koro wai mai i a mātou ana uri. Nāna no oki e tiaki, e manaki. Ka tika mā mātou te tupuna maunga. E manaki, e tiaki oki. A pāpā ki anō rā te kōrero, ko te ātāmira tika, ko te marae. E tika ana kia kaua e neki menoho mai i tō kāinga. Waka ora ake ngā mātāpono o ngā mātua o ngā tūpuna kei runga marae. Ki te kore koe e mahi i ngā waiata i runga marae. I mea waka i. Me tū waka i. Me tū waka i aia a te waka i. He had a way with words. Dad wasn't just a composer, he was a poet. You know, he wrote books. He was a teacher. And so he taught us so many things about life through music. How uplifting music can be for the soul through waiata, can move you and educate you, can make you cry, can make you arikoa. And so he was pretty adamant to ensure that
when we do these things on the stage for Te Matatini, that we don't forget the real purpose behind weata, behind haka, behind poi, that if you can't do them on your marae, then why are you doing them on the stage? In our first years, it was really important to go around throughout our tribal domain, from the top to the bottom, to stay at each of our marae, to ensure that we were deeply entrenched with who we are. From the mountains to the sea, we are the river, and the river are we.